Qamash kerak bo'ldi. Anan jana 100 ming so'mda endi 100 ming dollar atpay. Ana nima uchun aytib atadi? Al aytadi musulmon qo'mga musulmonni tegeren ko'rsateli. Kimga maqsad ajiga qo'mchilik bo'lishmasin degan ana intriga jasashdi. Siyosiy o'yin jasashdi. Eğer 100 ming dollarni ziyatka berib atsa, bizga YouTube'ga taqay chaqirib ko'rsatadi-ku, ko'rsatmaydi so'zman betman jayib qo'yib. Mana ke alvatadi, buncha berib atadi. Anisi yo'q da hech narsa. Ko'rsata olgan yo'qdi. 1 so'm ko'rsata olgan chiqib beratgan. Mana o'shanda bizga ziyatka berdi deganda, o'sha menni negiz qilib qamash uchun o'sha provokatsiya uyushtirishgan. Negizi men Eme advokat болып жүргенде чуағачы. Тағы ошоны жасағанда чуағачы еркемен 11 алып барған түнкі 9-та шыққанбыз. Қамайбай естері ошқан. Егер мен бұл адвокат болып қалғанда мақсат ажы қамалмаған емес. Еме бұлар емне қылып атады. Ертең жұма. Бұлар провокация түртіп атады. Елдердің барын мешіттен жұма намаздан чуалтып бары барсын деп. Барша аламандықты Садыр Жапаровқа түсіп беріп атады. Анын тегереги. Деструктизация кылынычы. Атай Садыр Жапаровка булар Атайлар иш жасап атышат, провокация жасап. Садыр Жапаров эмне кылып атат? Мусулман менен бийликти кагыштырганышат. Анан элди кагыштыргандар. Мына ушуга алып келет. Садыр Жапаровдун тегереги. Садыр Жапаров кезинен тегерегини тазаланбакчы болсо, өтө курч абалда келет абыз. Өтө курч. Kimdi koy boğun? Jetiği şikep boğun, jetiği karısı olun, jetiği uğru, jetiği oturup çıkan. Barber uğu otası bu. Kimdi koy boğun? Büt barber. Anan dağı bir elemesini açıp verin. Damına. Beni almıştırganda Ergeşef degen 4 yıl şekti. Almışkanda Ergeşef almışkanda. Bir kişi reaksiya bergen yok, 4 kişi bergen yok reaksiya. Ergeşef'te emin için almıştırganda. Men 3 ayga jetpey işledim. Reaksiya katı gitti. Endi çünkü to'xtatib almashtırib atasardi. Mana ayırması.